nang bobo hai kok sana musung patal kini tabu je norong nobo hai kikula mati tamu to samne kaisa bo khai ta mare rak jak rak khida bo khai phayo kaisa party khakai rak manu kaisa emile ga che pasbo lo to emile ing thaga che jin sara jibon ta to khai siman ga ba emile che rak mo hamja go bo pula kok thre chre kok ta rang ba se bo ra se dikhai ki chuya bo thok na ba gi आज हम लोग डायनेमिक यंग लीडरशिप मुख्यमंत्री जी और हम सब मिलकर ये वांसा तिप्रासा का जो सेंटीमेंट नेहरू सेंटीमेंट है डेवलपमेंट को ब्लॉक करके रखा है इसको ओवरकम करके स्वस्थ तिप्रा बनाना है पीस एंड सिक्योरिटी गठन करना है यही है लक्ष्य tabuk TPF political party tamo angnai tangi hinkai TPF ni leader eba president PK Jomatia te bini logi tongnai TPF ni joto vice president tini jotono TPF ya kari BJP political party habui thangmani akok jotono saimano hinkai borok ni tolao je TPF no chajake dopani bagi samungkhaine borok tabuk sabuni logi tongnai tamoni hinkai thangne salo PK Jomatia Agartala thangi sak bathang BJP ni yakung tola sakno bedugi rikha te khuk bathang saka jeng tabu wansa tiprasa jotono thansaki miloi greater unity snamnai te aro keba Bangladeshi borok kirikya jeng jotono thansaki tongsinai abo hai kok saka PK Jomatia Piaba kasakok jini joto tiprasale Bangladeshi robe thansake tonamu sungjakya aboni bagai joto tiprasa agite tabuk tipralen eba greater tipralen sanlai tongo tabuk tiprasa rongni political party jaga kasakok belai wan sumung tongo akok angka number 1 PK Jomatia kai our land our right tai NRC aboka he demand eba joto tiprasa ni khorang tisana bagai buina bosta kichimichik chumrikha phiaba bosak bathang hingai dress katal tei blazer bai mostan angjak hingai wansuna di abo bomoka hai leader sak hingai mostan buina hingai siabuka sanamka Number 2 aki IPF tini jorabo IPF ti rok ti prasani khorang ti sana bagi bormora eba hate kotor kasolakya apurbo baksa chini borok sagni ri khoge langtabo angka sana thangi ekdom aborok lachimung kotor se haipono asu kostake tongi phame olo tabubo kebo ti prasa phiok jakyaku Number 3 TPF te IPF tini demand ka hai yang te khaksa tabuk bubagrani ti pramotha kok sana tangke bubagraba haino ti prasani khorang ti sana bagai delio thangka a jora chung jotono nugiman ka jotono chelabure rigana risa tilai nathotoke khorang hirlaimani hinkai norok arano kahamke nugi buji saiman kana bolidar kaham bolidar chini dofani bagai kahamte nathoke wanso Phaji hinkai chung tini PK Jomatia je Agartala thangi ti prasarano thokoge kok samani bini a kok the kok kasha kasha joto clear kahamge saikhanarwane hinkai video na pathik jora kahamke nadi Phaji hinkai TPF ni leader PK Jomatia bini khokte kok kisa khane nena aguisori TPF ni leader ya BJP ni member PK Jomatia bini khokte chingtap kisa khane nena norwahana khane nadi और मेरा टीपीएफ का फाइटर इंडिजिनस फाइटर वाइस प्रेसिडेंट अमिताभ देव वर्मा कांतिलाल देव वर्मा सुनांत कुमार जमातिया अमित सदन जमातिया और जैसे करो मानजा फाइका जो तो हाथ एक दफानी बगै सभा खाइनै सेंक्रा खानी फाइटारो निरब जो तो सेलेट या फर Norok hingai khanai man khana TPF ni sabo BJP political party wa hapka eba join rika PK Jomatia khuk baithano saka hingai tabu wansuna di TPF ni joto leader se TPF yakar ka hingai tabu a TPF party no sabo naikol sinai eba borok tabuk sabo bai thanai tipra motha bai da thanai eba kai PK Jomatia ni logida BJP rok bai thano Jodi PK Jomatia ni logi thange abo to sana thange sitede sia sanam jage thokok jage thangmani no kalakya wansuna di a kono tange hingai TPF ro agi samatongo our land our right jeng keboni kono khanaya abo chini right tongo hnai jodi borok tabu BJP ro bai thangka hingai borok ni a kong ni kono value sikari engi thangjinai abon bage je tabu TPF na support kai tonai borok sabo bai thanai tipra motha bai thanai eba kai BJP ro bai आज एक नया ऐतिहासिक दिन Today is a new historical day. जिष्णु जी ने जो कहा ये बात सही है ये त्रिपुरा भूमि ये त्रिपुरा मिट्टी में आज ही पहली बार इंडिजिनस पॉपुलेशन इंडिजिनस पीपल ऑफ पार्टी ऐसे
organization socially. First, full of team join in Bharatiya Janata Party, measure of the Party of India and Development Party of the India, Discipline Party of the India, Systematic Party of the India. This is Bharatiya Janata Party. I am fulfilled to join today. PK Jamatia Kubaitano Saka, Tini Bo TPF Yakari BJP Party Habmani Abukasha, History Engna Tangtong Hene, Hengaching Abonus Hane, History ever record by Ung Sinano Tangi Hengai, Pulia Second PK Jamatia, IPFT Hapka, INPT Hapka, Tipramota Tongi, Gadali, Nakia, Hypona PK Jamatia, Kiabo Tiprasabe, Gadali Tongi Maini Bagay Tini PK Jamatia, Wansano, Nasler Zana, Bangladesh Gobek in Chirinai, A Wansani Yakun Tolana, Kalai Tongicha. Hinkai abokasha history ever record ba ang sinanyo agongno PK Jamatia sana naimani. Jesak sini haksal oro hasak beremni sang kosto krai tini phaika. Hinkai o jaga PK Jamatia saka norok asuk haksalte hasuk besani phaima bagi bobbelai chaja kahane. Piaba kasakok aboto norok kahanke saimano jesek haksalte hasuk besani pano thangto abo TPF party no hamjakete support khaima bagese borok asuk haksalni thangi TPF no support khanya thango. Abo se Agartala sogimale PK Jamatia kai TPF ni kokte dimano pogei borok ni Baskango se BJP political party habi thangsi o hinkai abo te belai wana ma singsa kongno joto tiprasani bagai abo kahe leader sagni bohok subungna bagai sagni dopana tola khaimano wansudi joto tiprasa. आज वहाँ पे 15,000 तो 20,000 शामिल होना था, लेकिन क्या हुआ? ये दुख का बात है, लेकिन प्रैक्टिकल है। हम लोग का ही रीजनल पार्टी का नाम से टीपरामो था, राष्ट्र रुका है, गांव-गांव में जाकर हुमकी दिया है, गौर-गौर में जाकर अटैक कर रही है, ताकि आज ज्वाइनिंग पार्टी टीपीएफ लोग पाताल करना का साथ ना जुड़े। मतलब क्या है? मतलब एक ही है, टीपरा ताकि विकास ना हो। PK Jamatia saka tini Agartala total borok 15,000 eba 20,000 asuk kebama borok phanya tomani abose tipramotha rok lama kebangma bagi TPF no chajagnai bini saputa rok sopaliya abo kahai kok saka hinkai PK Jamatia no kasakok sena musungo nang je Agartala meeting khaimani khoroksana pano kubui kok samara tong jeng TPF yakari BJP political party wansarwe thanja ang sinani abo kahai kok Tangi hingai norok sutu para thangi saka TPF ni o jama PK Jamatia jotono ringo phaibaidi jotono Agartala wo abagai nini kokba joto tiprasa thigno Agartala thangka haipano lama ortek jora sogeke borobo saimanka nang tini TPF yakari BJP join khanya nayo henai abagai joto tiprasa abo joto kubui kok saimani nogo thirgoi thangka tabuk PK Jamatia ke tatalko piri tongka tipramotha lama ka so henai abo kahai tatalko piri tongkai bahage engnai Nini aro bot jagni 20,000 borok phanai nang wansa bongsobai thansa angma jaga sabonono logirinai wansugi koksari tabuk chini tiprasa jotono sijang nuksa पताल करना का सिंबल एक विकास है, पताल करना का सिंबल एक चैलेंजिंग है, पताल करना का सिंबल एक फाइटिंग है for the prosper development and peace and security for the people of Tripura. कोई नहीं रुक सकेगा, कोई नहीं रुक सकते मुझसे तलवार से मुझसे लाठी से रोक नहीं सकेगा कोई, क्योंकि मैं आज तक जो कर रही हूँ खुद अपना पैर से उठकर चैलेंज कर रही हूँ और मैं स्वागत और बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हो नरेंद्र मोदी जी का जो बीजेपी पार्टी मेरा जो मूवमेंट को मेरा स्ट्रगल को हमेशा आशीर्वाद देते रहा और आज एक साथ में उठकर आया PK Jamatia saka bini TPF ni symbol abo kaisa fighter tei challenging ni symbol bono tabu kebo narigmaya bokyab ni tola tonya atike koksai tongka phiaba yang PK Jamatia ni okologa achugi CM Biplab Kumar Dev tei bai Pratima Bhumik bini kongno khanai mone tomani abo kebo saichimaya tei je bini symbol fighter hene chirgi sawo bini o meeting jaga bini symbol flag se kaisa pono kore joto se do cherebi gari kona dalajak hingai nini symbol biang thanga tini PK Jamatia sudo asuk simia PK Jamatia saka bo agini simi je samungkai struggle khai phaimani o jaga Narendra Modi ni support mani se bo asuk saljora kochuko kawo atike saka
हिनकाय बनो आसक जतो तिप्रासा आगिनि सिमी सपोर्ट खाये लगे लगे अंगै फाइनाय आबरके कोनो दाम करिखादा पीके जमातियानो बिनी नरेंद्र मोदी कदिन लगे रुई फाकिया बोतिनिखाय तिप्रासानो या करे तिप्रासानो पगै बीजेपी हाबै अब कहाय कक्साय टंखा। जितना भी त्रिपुरा में मुख्यमंत्री हुआ यही पहली बार मेरा मुख्यमंत्री है जो ऑनेस्टली त्रिपुरा का विकास के लिए काम का प्रयास सबका साथ मिलना चाहती है। आगे कई सावो बिप्लव कुमार दे बांग्लादेशी गो बैक हेने तिनिखाय बिनी फेवरेट सीएम से अंगै थांसिओ आरोनो बुजिसिदे बुनि याको तला सामुखाना हेनखाय आसक चिगनसा कक दिबा बुनि तला सामुखाना के बुनि कक खनानो मा तंगनाय आबागे पीके जमातिया ताबुक ते केवनो बांग्लादेशी गो बैक हेने सारागलिया। कोई कहते हैं थानसा, मैंने थानसा नहीं कहेंगे। कोई कहते हैं त्रिपुरालैंड, ग्रेटर त्रिपुरालैंड, मैंने ये नहीं कहेंगे। आज मैं अनाउंस करता हूँ जनता पार्टी का ओर से आज ये ग्रेटर त्रिपुरालैंड नहीं चाहिए, त्रिपुरालैंड नहीं चाहिए, ग्रेटर यूनिटी चाहिए। ग्रेटर यूनिटी प्लेटफॉर्म इज जनता पार्टी। खनानो मान खना पीके जमातिया साका जों ताबुक थानसाबो नांगया त्रिपुरालैंड ते ग्रेटर त्रिपुरालैंड आबर कुनो नांगया जों ताबुक वानसा त्रिपुरासा मिलेवि ग्रेटर यूनिटी सनामसिनाय आतिके साका पीके जमातिया हिनकाय बाय पीके जमातिया कासे कक खनादि नोंसे थानसा नांगया नोंसे त्रिपुरालैंड एबा ग्रेटर त्रिपुरालैंड नांगया हनकाय जों जतो त्रिपुरासा खाले निनि अफ बांग्लादेश बे थानसा मिलेवि ग्रेटर यूनिटी सनामानि अबखि जों जादा जाजोंनोबा तामनो वानचुगै नों त्रिपुरासा रनो थांना नायख्या पीके जमातिया बसक रहमान का आसके दफा दफा बाय सेकांना नायख्या। हम लोग का जो पीपल ऑफ त्रिपुरा मैं कहेंगे नॉट ओनली त्रिपुरासा, वानसा एंड त्रिपुरासा हम लोग का सही ढंग से सही दिशा में चलना नहीं चाहता, चलना नहीं आता, इसलिए त्रिपुरा पीछे पड़ा। आज हम लोग डायनेमिक यंग लीडरशिप मुख्यमंत्री जी और हम सब मिलकर ये वानसा त्रिपुरा का जो सेंटीमेंट नेहरू सेंटीमेंट है डेवलपमेंट को ब्लॉक करके रखा है, इसको ओवरकम करके स्वस्थ त्रिपुरा बनाना है, पीस एंड सिक्योरिटी गठन करना है, यही है लक्ष्य। और जगत जतन सराय सराय नगैनो खनाय मान खना पीके जमातिया साका जों ताबुक केबनो जलिमा नासलारमा फुनुकिया कारे ताबुक जतन वानसा बाय त्रिपुरासा कथालाय थानजाके तंचनाय आबो काहाय कक साका पीके जमातिया फेबा जों आबोनो सानाय पीके जमातिया सागनो आसक ता तरजाकदि सागनो आसक ता सिजाकदि नों काहामके नुगै साचे मान दंगो त्रिपुरासार बोसो बुनि दफा बाय सातकजाक दं आबोसे पीके जमातियाके तिनि बुनि दफानो काहाम सनामै बयबे थानसा अंगै तंनानि कक कसारका जतो त्रिपुरासानो आबोदा खरकसा लीडर बट त्रिपुरासा दफानो मथानाय सिसाबादि जतो त्रिपुरासा पातालनो टाटाल। इसलिए आज मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, आज पहले ज्वाइनिंग का डे है। मैं अपील करता हूँ त्रिपुरासा जनजाति को, हम लोग का इंडिजिनस पीपल को, हम अगर डेवलप चाहिए, पीस एंड डेवलप सिक्योरिटी चाहिए तो हम एक साथ जुड़ के सबसे आदर्श और भारत वोट का पार्टी जातीयतावाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके एक साथ जुड़ के और भी त्रिपुरा को, त्रिपुरासा को और त्रिपुरा का सब जनता को और भी आगे बढ़े और प्रॉस्पेरिटी करे। और जगह पीके जमातिया तेबो काहामके साका त्रिपुरासा दफाना मथांगै मानाय हिनगाय बीजेपी पार्टी हाबै बीजेपी रबाय थानजाके तंखाय सिमी त्रिपुरासा मथांजानाय आतिके साका पीके जमातिया आरे खनादि पीके जमातिया नों सीट लुबि सीटनि बागै त्रिपुरासानो जेसेक थकंना ट्राइखादि आसनो नों तेबो निनि टाटाल जतो त्रिपुरासानि बसकांगो नुकजानाय बीजेपी पार्टी बाय हाबै कथाय तंगाय त्रिपुरासा मथांजानाय आबो कुनु कक एबा लजिक दा तंग निनि साय सेकांचिनि त्रिपुरासा गोबांमा बीजेपी पार्टीआव हाबजाक दंगो ताबुबो केबो कुनु फियगजायाखो हिनकाय नों तिनि बीजेपी हाबका हिनकाय नोंखाय फियगै मानाय हायदे सीआरपीएफ पीके जमातिया। इसलिए आज मैं यही बात कर रखूंगी, जो भी हम लोग अभी डबल इंजन के रही हो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मैं साथी हो नॉट ओनली डबल इंजन, डबल टू डबल एडीसी एंड पंचायत लेवल में भी आने वाला दिन में ये भारतीय जनता पार्टी गठन करूंगे, यही हम लोग का लक्ष्य एंड मकसद।
Aw Sydney bagile besek lob arona sijaka tabupano ADC habango CM ni jaga nanani ADC seknani aboka hekok bukokte bekhani ongkori tongko that mean kahamke sijago pike jomatia sit kaisen bagai tiprasa dophanapano sekelage kalamano tini se tipia bia kari thangmano khana joto tiprasano tatalko piri hamia jagabo sekelagnai pike jomatia ang joto no hastini joto takuk bukuk songno kaisa kok na kesana musugo tani kangke o Tripura Salokha National Party by Haksale Regional Party sikon khai dai gai sak bai sak gulai toglai seklai tewai sabaro na thangai samlai skak jaglai khak jaglai buini ongklok khiklak jaglai oba hai rajniti khai gai 72 years o Tripura dofa belai ke leng prakha o leng pramani yak ni pyok nang khangkai men line o thangai men party o thangai choba khai gai sini man thaino ma tobo nai obasi sini na har mong te abna tobna ni bagane tini ongklogo tong yagai yagra yasin khitong khlai gai jude yagai soi barakni Bharatiya Janata Party ni main body osung tini yapri semani region no obo amni bagan tini ko bang saya khanane simi sing salbrang grang khranai tini joining program o angzo tono hambai te sobani sibaya phare te hasteni lukorong no jotono no kogrogo Bharatiya Janata Party ni bising te ti prasa ham kai te ti prasa ni tong kasang tobonani sobana kaplai khlai mesa tini ne o nilo ni bes kago kok samani na sung yakaria o kok kisa sagai ani kok naro no mothak nai ti praha ayog loktheng ti prasa dopa ayog loktheng Bharat Mata ki jai Hind o jaga pike jomatia saka chini tiprasana mothangjana henkai main body main line thangi BJP roi samung khai khorang tisana nango hinai phiaba angle bini je kok sama nugmani jepur pike jomatia BJP habui gadalka apruni chimi boni yakung tolamangse kalai koksai tongo bini ati tongu bai da tiprasa dopana mothangnai pike jomatia Tangi hinkai BJP rok agi sajak tongo Tipraland eba Gradar Tipraland NRC abor jenggo sia rimaya hanai abuni olo asik saimani phano chai pike joma teke joto tiprasano tatal kok olta pulakai piri tongkha mane bokai tabuk BJP wa habui abo joto tubosinai a kokta abuni bagai tabuk TPM ni adong rok pike joma teno joli jagi tamo saga khanai nadi angno pike te pike min pakya hinkai tinir bagai video asino pakya nang bobo hai kok sana musung patal kirina tabuk je norong no hai kiklamati tamu thom ni kaisa bo khai ta mare rak jak rak khida bo khai phayo kaisa party khakai rak manu kaisa emi hanga che passport ro tu emi eng thakai che chin sara jibon ta to khai siman ko ba emne che rak mo hamja ko bo ra ko thre ko ka rang ni bagse bo ra se dikhai ki chuya borong thoke na bagse